reka nongere nguhereze ikaze muri match ya kabiri yo mu itsinda D, aho ikigo cya Rwanda Coding Academy kiri gukina na TTC Rubengera. Ni set rero nakita ko ari kamarampaka ko bari gukina best set, gane gutanguranwa set ebyiri. Match rero ikaba ari set imwe kuri imwe. Reka turebe ino set abaza kuyegukana. Mbona Rwanda Coding Academy ariyo igiye gutangiza set nimero 7 jump service, nimero 6 arawureka ariko refara confirmati ni mu kibuga. Inota rero nimwe rya Coding Academy. Match y'ishiraniro kabisa, mbona ari final yabaye mbere y'igihe. Nimero 7 kuri service jump service arayigarura, shakisha passe karinye nziza cyane. Nimero 5 mwatatse linye nziza, barawureka bazi ko ari inyuma ariko ari mu kibuga. Ni inota rimwe kuri rimwe rero. Nimero 2 passer kuri service aragaseriva neza, karamukundira zamura baro fixer ariko passer abamaso arawukina karenze. Muri football ntabwo bemeye kurenza kane baro itararenga fire. Manota rero abaye 2 kuri rimwe. Nimero 2 kiri kuri service aragaseriva, barakagarura, passer ashakisha arakwataka block koraho ariko bibugusa kabisa, communication ibuze. Communication ibuze kabisa. Abakomeje gukurikira match yacu iri live. Aha rero ni TTC Rubengera. TTC Rubengera iri gukina na Rwanda Coding Academy. No kuvuga rero ko imikino biteye ubundi intara yacu y'Iburengerazuba hazamutsemo bacemo ibice bibiri. Hari zone yari iri Rusizi, yari gitwe n'akarere ka Karongi, Nyamasheke na Rusizi. Nindi zone yari iri kubera i Rubavu, yari irimo Rutsiro, Nyabihu, Ngororero na Rubavu nyirisina. Ubu rero ikipe yazamutse ku mwanya wa mbere iri guhura n'iyazamutse ku mwanya wa kabiri muri zone ya Rusizi. Rero akaba ari umukino uri guhuza TTC Rubengera na Rwanda Coding Academy. Mukurikiye rero imikino uko ikomeje kugenda ikomeza. Arakoze cyane mugenzi wacu rero kuri iyo introduction atangaga kabisa, abasobanurira uburyo match ziba zaratangiye. Match komeza service barayikora, terekaho passe, uramwumva nimero 5 shatse gukwepa block ariko awataka inyuma. Inota rero ni bya Rwanda Coding Academy. Nimero 35 service arayikora, nimero 8 shakisha passe, shakisha fixer ariko ntiyabasha kwitabira, barara kwica. Nimero 4 turebe passer on passa arakarenza, ball is live, arakwataka, ball is live, renza neza. Nimero 8 passer shakisha uramwumva kabisa. Abamaso arawugarura, shaka kubara bariko n'ibyamukundira. Shapas block in kabisa, block in ya nimero 5 aramufasha, aramubwira ati wowe uracyari umwana. Akora inota itajyana kuri service. Inota rero ni bya TTC Rubengera. Reka turebe yifora jump service arayikora, barayigarura, bonus
kararenga kuri mwana mfasha ikirenge nacyo kijya gikora muri volleyball upasa namushyira inyuma reka turebe iyi ni kado terekaho bar universelle nimero 11 amungo kabisa yatakishije imoso ikora inota nazibyo bari kuburana ngo bara yayiteruye isifuza bashwishuriza kabisa ati ntabwo yateruye ibya fashe nibyo inota ari rya TTC Rubengera bona rero team captain wa Rwanda Coding Academy Kirekarama reka turebe nimero 5 kuri service arayikora ariko useriva inyuma inota ni ibya Rwanda Coding Academy nimero 10 kuri service jump service barakagarura neza pasi rashakisha uramufa wataka inyuma watatse inyuma kabisa ntabwo bimukundiye kwashyira mu kiganza na block iriho ariko yataka inyuma reka turebe service nimero 10 agarura baro pasi araterekaho shatse ukubaza ariko birangiye ni kado bro arayimanukana maze kwidepasa kabisa TTC Rubengera katrebe Rwanda Coding Academy service zamura baro neza pase shakisha 3 metera ko karoroshye barakagarura rero kari karogarura notare bya TTC Rubengera refa nagabanye ko akoze block ariko akawugarukana reka tube nimero 11 service nziza cyane ikora inota kabisa kuwa communication hagati ya team captain nimero 0 na nimero 4 bona basa bashobora kuba ari nimanga kabisa Otrebe bona ngo na prince ko hano muri costume kabisa arimo arabwira umuhungu ati byo ni bikiri gukina ahubwo umugona ari kawuti inyuma nimero 7 passer yarashatse kumubakana arangije agati inyuma kabisa katwe nimero 11 kiri kuri service jump service nziza baraga away awata inyuma kabisa save time out service nimero 11 arayikora bounce nziza cyane bagarura Bae maska kabisa nimero 8 baramumbiye kabisa kozi inota ryiza cyane Rwanda Coding Academy batabyumva kabisa bari kuvuga ko basifuzi bakabiriho service nimero 11 kuri kabaro ariko uba indege aserve indege kabisa baro nini cyane notero rya Rwanda Coding Academy nimero 24 ajya kuri service aragaseriva reception nziza terekaho baro shaka kuri umugona ariko barakurikira arapwica iyo ni kado zamura baro shakisha wehe fiteri ariko nagi mukundiye kabisa ariko aratatse rinye nziza cyane nota rero ya Rwanda Coding Academy zamura baro tereka baro 3 metra 11 ariko barawugarura block in bao nziza cyane kabisa nota rya TTC Rubengera umwarimu mbona hano rwose ameze nabi cyane service arayikora arayigara team captain akiba Boris live arakarenza iyo ni kado barakwica
ariko puwa communication mbona passer ari kubusanya na mugenzi we kabisa. Titi Rubengera imeze nabi kabisa, imeze nabi. Reka turebe nimero 6 service arayikora, baragora team captain Sebusio mbi, barawuganira bafishamo ikipe ko sabe cyane Rwanda Coding, kuko ikipe bayimereye nabi kabisa, bayizamukanye manota ni 18-9. Titi Saga Silva neza ararenga kuri Mana, mfasha aragusubira ari duwaro kabisa. Ikipe yavuye mu mutwe kabisa, 15-9 ariko ahita saba time out. Coach wa Rwanda Coding Academy saba time out. Time out rero yari sabwe na Rwanda Coding Academy. Nimero 6 kiri kuri service. Umufana mbona wamwegeze inyuma hariya. Ikipe ishobora kugendera kuri uno umufana, tuvuga ko umufana ari umukinnyi wa karindwi, arapasa na block aragufata, terekaho baro away. Nimero 8 sinzi ko byamugendekeye kabisa, ariko ataka baro zinyuma cyane kandi na block afite. Inota rya Coding riza kugeza amanota 10-15 nakabuza, distance y'amanota 5 rero. Nimero 7 Rwanda Coding Academy kuri service. Nimero 7 kuri service, jump service. Nimero 6 Kagaro neza hereza passe, terekeraho nimero 8. Ibyo bintu koze nago bibaho, ataka bagufata ariko watatse nihereye kado kabisa. Kuri 15 service rakugarura neza, pasera tereka ashaka fixer, ibintu baroba ni biki. Iyo ni kado, reception nziza, arafit out nibyo. Nimero 8 aza kuri service, sabaro mu birere, service nziza libera kwagarura. Biza 17-11 niba nibeshya. Kipe zize passer kabisa, Rwanda Coding Academy zize passer, ibintu ari gupasa ntabwo bibaho muri uyu mukino. Abafana bazonza barifa kabisa. Reka turebe zamura baro mu birere, agaserva neza arakagarura, pasa akabarura mwumva kabisa. Mupeti nimero 4 Fede Tanta simbuka gukubita baro kayumva, kubita ku maboko kayumvira mu bwango kabisa. Reka turayita no kuri service, jump service, reception nziza, terekaho baro, arapica rinye nziza. Nimero 5 akora inota rikenewe, team captain atabyumva, naga byumva kabisa. Ati passer ari guterura baro, service agarra tereka shakisha uramwumva we, kararenga. Iyo ni kado, barawusiganira ariko barawurenza, terekaho baro. Nimero 5 barawumarukana ariko bivamo kuri balls line, ariko rengeje nabi kabisa. Baro bari bayigaruye ariko ntibyabakundira,
inota ni irya Rwanda Coding Academy. Amanota ntabwo nakurikira ariko diferanse ishobora gukora amanota ane. Jump service, garura baro, pase, arakira nimero 5 wenye. Ababereye rwose ibintu bataka sinzi biki. Reka turebe ikipe yo muri Nyabihu kabisa. Rwanda Coding Academy. Katrebe serivisi nziza arawugarura pase shakisha eri y'ibintu ari gukora ntabwo fixeri aguterekeraho utarero rya Rwanda Coding Academy yakoze neza serivisi ayikora garura baro pase wapi bashaka gukora kombineza ariko birabangira iyo ni kado block iragufata ariko wese barakurikira balls live attack nimero 5 muri Messi nimero 5 muri Messi kabisa inota rya Rubengera rero reka kushobora kubageza mu manota 20 Wana team captain ajya kubaza ujya kuri service gira ati ni fixer nimero 1 nimero 7 sorry reka turebe jump service barawugarura muterekeraho kabisa bo shaka kubiba umugono ariko bakinnyi babaye kudakurikira kabisa Aseri yaje kuri rimwe Rwanda Coding Academy yaje kubona umufana reka turebe jump service garura baro neza tereka washakisha nini kabisa ball in match komeza kabisa nyuma y'inota batari bari kumvikana ariko atekana ukoroheje pase karabamanukana ese nziza shiri inyuma ye bro kamufashe kabisa Notaro ni Rwanda Coding Academy service nziza zamura baro 3 metre nziza ikora inota kabisa na bloke yaririho kabisa na kabuzi match Rubengera igomba kwiyegukana kabisa nimero 5 aza kuri service zamura baro reception nziza pasera ball is live bari amanutse kabisa n'inota rya fixeri inota rya Rwanda Coding Academy nimero 10 kuri service reka turebe jump service nimero 5 reception nziza terekaho baro nimero 8 ya fixeri Rwanda Coding Academy zamuka mu manota kabisa nimero 10 Kazungu akiri kuri service nabonye afite service zigoranye barawugarura neza pase abakana ariko away go out inota rya Rwanda Coding Academy nimero 10 zamura baro terekaho baro ibyo ntabwo bikora aragukosora reception nziza pasera terekaho ariko ibara kwica bro kandi ukoroheje kurikira pase 3 metre bro kamufata kabisa washaka kusubira saba time out 21 service ya Rwanda Coding zamura baro shyiraho baro terekaho baro
yamutanze kabisa, pasera mutanze 22-21 Rwanda Coding Academy itwaye na match yabikoze akazi katoroshye kabisa. Service aragarura neza, ari kurarenga, arakwica nimero 4 block koraho yikuza kabisa. Papa w'abana bakosora 23-21 TTC buze kabisa. Ikibuga cyicuramiyeho muri volleyball, nimero 10 yagiye kuri service byamunaniye kumukuraho kabisa. Reka turebe service arayikoze, shaka kuri umugono, ball is live, arakarenza, kurikira pase araterekaho, akoze nota kabisa. 22-23 aragakoze, zamura baro, terekaho baro, pase pataka baro kabisa. 23-23 kipe ziganye kabisa, yatatse baro na block vivo. 23-23 reka turebe service nimero 11 barawugarura, reception nziza, shaka kubaroba Denikado arayibakoresha, balls live, terekaho baro, shaka reception barakurikira, barayibukana, bare kuri Subare kabisa. 28-23 reka turebe nimero 7 kuri service arawugarura, shyiraho baro, shaka abiba umugono, bakurikira, bongo bafite amaso kabisa bareba. Reka turebe, terekaho baro, 3 metres in, ball in kabisa, ball in, bajya kuburana rero. Rwanda Coding Academy batabyemera kabisa, batabyemera. Match komeza rero, nyuma y'impaka nyinshi inota ryari ribaye, service arayigarura, terekeraho nimero 4 akarenza, pase away kabisa, na block vivo, rangije wataka inyuma. Reka turebe nimero 10 turi kuri service, reka turebe ball, shot umugono biranga, arakwataka baro. Match irangira rero 7-2.